Umunyamakuru wo muri Cameroon Martinez Zogo yabonywe mu birometero 15 uvuye mu murwa mukuru Yaounde yapfuye. Harashize iminsi 5 nta muntu uza aho ari mu bari hafi ye. Itsinda ry'abaharanira uburenganzira bwa muntu ryavuze ko yari yashimuswe. Ejo ku cyumweru nibwo radio Martinez Zogo yakoreraga hamwe na polisi bemeje by'urupfu rwe. Yari umunyamakuru wamenyekanye cyane kuri radio muri Cameroon. Urupfu rwe rwakomeje gukurikirwa n'amagambo yemeza ko mbere yo gupfa yari yabanje gushimutwa. Zogo yari umuyobozi wa radio yigenga yitwa Amplitude FM iri i Yaounde ndetse akagira n'ikiganiro ayobora cyitwa Embouteillage. Martinez Zogo apfuye afite imyaka 51 y'amavuko. Yarazwiho cyane kuba atatinyaga gukora ibiganiro byamagana ruswa ndetse ntatinye kuvuga mu mazina abo yagaragayeho. Zogo yabuze kuwa kabiri w'icyumweru gishize. Umukozi wakoranaga na Zogo kuri radio Amplitude FM yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko umugore wa Zogo yagezaho umurambo we wari umaze iminsi akemeza ko ariwe. Yari kumwe kandi n'umushinjacyaha wa parike wungirije. Umwe wo mu muryango we yabwiye AFP ko umubiri we wajyanywe ku bitaro by'i Yaounde kugira ngo hasuzumwe icyamwishe. Abakoresha imbuga nkoranyambaga zo mu gihugu n'abanyamakuru batagira umupaka bari bamaze iminsi binubira icyo bise ishimutwa ry'umunyamakuru nyuma wabonetse yamaze gushiramo umwuka. Umadibu Marongo, umwe muri bagenzi be b'abanyamakuru akaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Sans Frontières, basaba ko ubuyobozi bwakoresha iperereza ryigenga hasabwa icyaba cyamwishe. Asaba ibi anabihuza n'icyo batekereza cyaba cyaratumye aburirwa irengero, ari cyo ibiganiro byamagana ruswa, atunga agatoki abayobozi rimwe na rimwe atatinye no kuvuga mu mazina. Ishyirahamwe ry'abandi banyamakuru bo mu gihugu nabo bamaganye ibi byabaye ndetse basaba abakora itangazamakuru bose aho bari mu gihugu kwambara imyenda y'umukara ku itariki ya 25 y'uku kwezi mu rwego rwo kumwunamira. Ikigo mpuzamahanga cy'itangazamakuru The International Press Institute gifite inshingano zo kurengera uburenganzira bw'umunyamakuru cyasabye ubuyobozi bwo muri Cameroon gukoresha iperereza ku rupfu rwa Zogo no gushyikiriza ubutabera abashobora kuba bafite isano n'urupfu rwe. Ejo ku cyumweru amateleviziyo menshi yo muri Cameroon yirwa avuga inkuru z'urupfu rwa Zogo. Abanyamakuru mu gihugu nabo baribaza bati ninde uzakurikiraho, bemeza ko nabo hari inkuru bakoze zishobora kubashyira mu kaga. Urupfu rwe rukurikiwe n'urugundi munyamakuru w'umunyarwanda Ntwari John Williams wapfuye yishwe n'icyo polisi y'u Rwanda yemeje ko ari impanuka ya moto mu cyumweru gishize. Undi munyamakuru ukomoka muri Mozambique Rosario Cordasso nawe aherutse kugabwaho icyo ikigo mpuzamahanga cy'itangazamakuru cyise igitero ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa mbere mu ijoro atashye avuye ku kazi. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.